baca umugani mu kinyarwanda ngo imboga mbi ntiziva mu nkono, ndetse ni nako bikomeje kugendekera perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uko agerageza gukora ibishoboka byose ngo arwanye M23 kandi ayitsinde. Nabo niko bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo bagaragarize ko perezida Tshisekedi atazi neza agaciro k'abantu ahanganye nabo ndetse arwana nabo, ngo ntazi icyo barwanira ndetse ntanasobanukiwe akababaro bahuye nako ubwo babaga mu mashyamba, ndetse no kumva bashiki babo, basaza babo ndetse n'ababyeyi babo bicwa bakamburwa ibyabo bafite, ndetse n'ibindi bikorwa by'urugomo bikomeje gukorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Ni nako kandi bikomeje kugarukwaho kuri ya ndege byavugwaga ko yarashwe na M23. Amakuru ya nyayo kuri iyi ndege amaze kujya ahagaragara, ndetse abenshi bakomeje kumva bari gutungurwa n'ibikomeje kuvugwa, dore ko iyi ndege yarasiwe mu mujyi wa Sake, ndetse kandi ikaraswa nyuma y'uko hari hamaze n'ubundi kuraswa ibifaru birenga 5 ndetse kandi biremereye binakomeye byakoreshwaga n'abacanshuro b'Abarusiya bo mu bwoko bwa Wagner Group, ndetse kandi bikavugwa ko bose bahise bahatikirira ubuzima, bose bakatakariza ubuzima ku musubirizo kandi ako kanya. Ni amagambo arakomeje kugarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye, ndetse abenshi ubwoba bukomeje kubica no kubatwika, dore ko intwaro zose mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu mujyi wa Goma zamaze guhungishwa, zose zajyanye i Bukavu. Inkomere z'abasirikare bose bamaze guhungishwa, bose bajyanwe i Kinshasa nyuma yo gutinya ko byanga byakunda M23 ishobora gufata umujyi wa Goma, dore ko ngo imaze gufata hafi 80% bya teritwari ya Rutshuru nk'uko bigenda bigarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye. Ese koko Tshisekedi araza gutsinda urugamba iyi ntambara, kuko araza kuyitsinda? Ibyo byose nibikomeje kwibazwaho n'abenshi, ndetse nawe ubwawe uri kudukurikira ufite byinshi wibaza kuri uru rugamba. Reka tukubwire amakuru ku buryo burambuye, amakuru y'umutekano na diplomasi. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe gusa, reba hepfo y'ibyo maze kandi subscribe, cyo turushaho kubana umunsi ku munsi, isaha ku yindi, ndetse amakuru yacu yose ajya kugeraho mu ba mbere. Tuguhaye ikaze. Nyuma y'urugamba rukomeye ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahanganiyemo n'inyeshyamba za M23 kuri uyu wa 27 mu gace ka Mushaki, hacicikanye inkuru ivuga ko indege y'intambara ya FARDC yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yarashwe n'izi nyeshyamba igahita ihanuka. Cyakora byagaragaye ko atari ko byagenze. Amakuru dukesha isoko ya Rwanda Tribune iri mu Mushaki avuga ko iyi ndege bivugwa ko yarashwe, nyamara siko byagenze, kuko nk'uko byagaragaye ku mashusho na video yakwirakwiye hirya no hino, iyi ndege yasutse amasasu ku nyeshyamba za M23 hanyuma ihita isubira ku kibuga cy'indege aho yari yaje ikomotse, ndetse iturutse ku kibuga cy'indege cya Goma. Mu nkuru yacu y'ubushize twari twavuze ko bivugwa ko iyi ndege yaba yararasiwe ku rugamba, ariko nyuma yo gushakisha amakuru y'imvaho twasanze itigeze iraswaho n'izi nyeshyamba nk'uko byari kuvugwa ndetse byanagarukagaho. Ku munsi w'ejo kuwa 22 Gashyantare, ingabo za leta ya Kongo FARDC ziriwe zisuka ibisasu kuri izi nyeshyamba zifashishije indege z'intambara, imwe yo mu bwoko bwa kajugujugu n'indi yo mu bwoko bwa Sukhoi 25, ari nayo byavugwaga ko yarasiwe muri iyi ntambara itari yoroshye. Icyakora nubwo bimeze gutyo, izi nyeshyamba ntizigeze zisubira inyuma, ahubwo zagumye mu birindiro byazo, ndetse ntibyazibujije kugenda zegera imbere, bityo n'ingabo za leta zikagenda zisubira inyuma. Iyi ntambara yari iri kubera mu nkengero za Mushaki n'imbere muri uyu mujyi, yatumye abaturage bava mu byabo barahunga, bamwe berekeza Minova, abandi berekeza Sake ndetse na Goma. Gusa hari n'abakomeje umuhanda werekeza Burungu gukomeza kugenda, kuko babonaga ubuzima bwabo bukomeje kuba mu kaga, ndetse ubwoba bukomeje kuba bwinshi, ndetse n'urusaku rw'amasasu ariko rukomeza kwiyongera umunota ku wundi kugira ngo rugabanuke. Ese koko M23 irakomeza yendereye igere mu mujyi wa Goma nk'uko bikomeje kugarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye? Ese koko baba bafite intumwa zabo ndetse n'indwanyi zabo kabuhariwe, abakomando bakomeye bageze muri uyu mujyi nk'uko bigenda bivugwa? Ibyo byose nibyo tugomba gukomeza gutega amaso, ariko n'ubwo biri kuvugwa mu gihe